Muraho, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwiyubaka kwayo ng'igisirikare cy'imbaraga, igisirikare gikomeye gishoboye rimwe kurinda ubusugire bw'igihugu, kabiri kurangiza ibibazo by'intambara, gatatu gutuma igihugu cya Kongo gitekana kandi gifite iterambere n'akarere kose muri rusange. Mu nama ikomeye cyane FARDC yakoze yaje kwita cyane ku mwanzuro wo kugena uko igisirikare cya Kongo gigomba kwitwara haba ku rugamba mu bikorwa za buri munsi. Muri komandima imwe habereye inama ikomeye cyane ndetse n'amahugurwa adasanzwe muri kino gisirikare. Ibikorwa bibujijwe, ivyemewe ndetse n'imigambi hambaye igiye korerwa muri FARDC ngibyo ibyizweho. Ndaje nkubwire kamwe bukandi kuri ivyo ngivyo ndetse n'umugambi nyamukuru w'uyu muhuro w'abasirikare ndetse n'uburyo Etat Major ya Kinshasa yiteye cyane gukomeza division zose za gisirikare ngo zangane n'ibibazo byose muri Asazuba bwa Kongo Kasai ndetse n'ahandi hose hatandukanye habazwe ibibazo by'umutekano muke. Ndaguha ikaze ngo tubigema, ariko nyamara sibyo byonyine turaza kugarukaho, turaza no kwibanda kuri iki ngiki kivugwa nyuma ko Repubulika ya Kongo ngiri gushyira mu bikorwa amasezerano na Washington basa nawe no kwitegurira rimwe icyarimwe intambara ngo niba FARDC ikomeje ibikorwa byo guhiga FDLR cyangwa se gutuma FDLR iranduka cyangwa se ikora ibishoboka byose bakayirangiza bakayinitrahiza, u Rwanda rugakomeza kuba muri Kongo, ngo Kongo izahita ikora intambara yeruye mu buryo bukomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Imyiteguro yabo ese koko yaba ari ingiyi ibikorwa barimo gukora byo kuzana abasirikare n'ibikoresho byari cyo bigamije, nabyo tutabigarukaho. Si ibyo nyine turaza kuvugaho ikibazo cy'abaturage bivuga ko baturutse mu gihugu cy'u Rwanda bavugaga ko ari FDLR bagasanga nta n'ahuriye na FDLR bakabasubijwe muri Kongo, cyari koroje mu karere. UN yigaramye u Rwanda ndetse abakongomani bo batangiye kwataka u Rwanda barushinira kurira muri Kongo ibikorwa bibi cyane, abakongomani babiteranya na FDLR nyamara nta hantu bihuriye. None bigenze ute? Ibyo nabyo tubigarukaho. Ibyo byonyine ariko Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ni minisitiri wa nyamahanga n'utwererano w'igihugu cy'u Rwanda yahakanye ibyo kuvuga yuko hari umubano cyangwa se ibiganiro bishobora kuba hagati y'urwego rumwe rwa leta na FDLR cyangwa se leta imwe na FDLR mu rwego gushyira mu bikorwa amasezerano na Washington. Ahamya neza cyane ko icyo amasezerano na Washington ateganya atari cyo ngicyo Kongo ivuga, ndetse ko inzira Kongo irimo ihabanye cyane n'ibyo ari byiyemejwe. Nongera yagize icyo avuga, yavuze iki, yabitangaje ate, nabyo tabigarukaho, hamwe n'ibindi byose biri kuvugwa kuri iyi gahunda ya FDLR na Kongo yatangaje, nabyo tabigarukaho, ndetse n'icyo benshi babona ko gishobora kuzaba intambara itoroshye hagati ya Kinshasa na Kigali. Ngo ikaze ngo tugende ku musozo, uravuze ngo yego, nanjye ntabwo ntindiganije, ahubwo ndavuze ngo ngwino tugende ku musozo tureba mwe ibyabaye byose uko byakabaye kandi kubiri kuvugwa ndetse n'igishobora kuvamo nyuma y'ibi byose. Umugwa Kamanzi w'Urwanda, ikaze tugende ku musozo. Maze unyemerere duhere kuri ibyo ngibyo byavuzwe mbere na mbere ku bijyanye n'ibikorwa byihariye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, aho abaturage baturutse mu gihugu cy'u Rwanda aribo batangiye kurikoroza muri konza kuri bino by'intambara. Ni muri Gicurasi mu mwaka wa 2025 ng'inyeshyamba zasubije abanyekongo benshi mu Rwanda ku ngufu zitwaje karaba FDLR mu ngamba zazo zo gukura abaturage no kongera kubatuza mu turere twinshi muri Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Inyeshyamba M23 zirukanye abaturage benshi bo muri pariki y'igihugu ya Virunga, cyane mu midugudu ya Kalenga, Kalake na Shove, zitwaje ko bose ari abayoboke ba FDLR aho abakomokaho cyangwa se abo bafitanye isano. Byanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Tazama RDC Info gishyigikira leta ya Kinshasa bati abanyamuryango benshi b'abaturage b'abanyekongo b'abahutu, abashi, abahunde batuye muri iyi midugudu kubera impamvu z'ubuhinzi baguye muri ubu bwicanyi bwateguwe n'inyeshyamba, kandi benshi muri bo boherejwe mu Rwanda batabishaka kandi nta kwemeza neza ibi birego, nk'uko bigaragazwa n'umubyeyi muri iyi raporo ya TV5 Monde yatambutse ku 20 Gicurasi 2025 n'abandi mu gihe cyo gufungirwa muri Goma n'uturere tuyikikije 2025.
Mbega tukomeza gusoma ibingi byanditswe n'ikinyamakuru cyo muri Congo n'ibivugwa kuri abantu b'abaturage. Uzibuke yuko mu bihe bishize mu gihe cy'ubuvugizi bwa Colonel Willy Ngoma bagaragazaga ko muri Congo hari abaturage benshi bafatiyeyo bafite ibyangombwa bya Congo ariko atari abakongomani banyabara abanyarwanda baturutse muri Kivu y'Amajyaruguru bagomba gusubizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe muri abo rero no baje basanga nta bahuriye n'u Rwanda ndetse na hano na FDLR baramaze kwamburwa ibyabo kuvanwa mu byabo bakazwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ikinyamakuru cyo muri Congo ikavuga yuko rero ngari umugambi wari wakozwe wateguwe neza na M23 wo gutesha umutwe wa Kongomani. Komeza kigira kiti itangazo ry'igabanywa ry'intwaro ku bushake rya FDLR ryateje ibibazo byinshi ku banyapolitiki b'u Rwanda kubera ko guverinoma ya Congo ishobora gutesha agaciro impamvu z'u Rwanda mu ntambara yayo y'ubugizi bwa nabi iri muri Burasirazuba bwa Congo. Ariko bizaba ari ubuswa kwizera ko u Rwanda rufite icyizere cyo kubahiriza amasezerano ya Washington binyuze gusa ku cyemezo cya FDLR cyo gusezera ingabo mu mahoro nk'uko bivugwa n'ubushakashatsi mu by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo byanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Tazama Hadis Info bavuga kuri iyi nkuru. Tugaruke ku ruhande rwa Actualité.cd bavuga ku ruhande rwa MONUSCO. Rwo ruvuga iki kuri baturage ngo bari barejwe mu Rwanda bijyanye n'ishami rya DDR kohereza nyine abahoze ari abanyarwanda bagizwe muri Congo bagizwe ingate na FDLR cyangwa se bagizwe muri FDLR kwashyirije u Rwanda. Ese abangaba baje mu Rwanda kwikoherezwa muri Congo ngo ntago ari abanyarwanda ntabwo bafite abo buriye na FDLR byagenze ute? MONUSCO ntiyabigizemo uruhare. Ingabo za Loni muri Congo zagaragaje kuwa kane ko zitagize uruhare mu gusubiza abantu 39 boherejwe muri Congo umunsi umwe mbere yaho abayobozi b'u Rwanda bibutsaga inzira zigenga gahunda yazo zo gusubiza mu byabo abahoze ari abarwanyi. Mu itangazo MONUSCO ivuga ko aba bantu 39 bari barasubijwe mu Rwanda mbere nk'igice cya gahunda yayo yo kwamburwa intwaro, gusezera abahoze ari abasirikari no gusubiza mu byabo basubiza ku buzima busanzwe ndetse no kucyura impunzi DDR cyangwa se DDR nk'ishami nyine rishinzwe iyo gahunda. Komeza bagira bati asobanura ko mbere yo kugaruka mu Rwanda hakozwe igenzura ryimbitse kandi rikorwa mu byiciro byinshi kugira ngo harebwe niba abantu bireba bujuje ibisabwa. Baturanijwe bashyirwa ku rutonde rw'abasubizwa mu gihugu hanyuma bakoherezwa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abavuye mu gisirikare mu Rwanda RDRC ishinzwe gusuzuma no kwemeza burundu mbere yuko bava muri Congo. MONUSCO yemeza ko ikomeje kwiyemeza cyangwa se yikomeje kwiyemeza kubungabunga ubwigenge, ubunyangamugayo n'umucyo bya gahunda ya DDR kandi ikagaragaza ko izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu rwego rw'inshingano zayo n'inama z'umutekano. Bisa nkaho rero ibi ngibi by'abaturage bateye kubyumvaho kimwe, bateye kuvugaho kimwe. Gusa ko hakibazwa byinshi ko hashize hafi umwaka bari mu gihugu cy'u Rwanda baravanywe muri Congo bakaba barazanywe mu buryo umva ko butari bwo. Ese ubwo byaba byaratewe n'iki? Icyo nacyo kikaba ikibazwa, uburyo abantu bitirirwa ubwenegihugu butari ubwabo kandi bakimurwa mu buryo butemewe n'amategeko, nimba hari indishyi bazahabwa mu gihe bavanywe mu byabo cyangwa se uko guteshwa umwanya kwabo nimba ari amategeko abarengera. Kugeza ubu ntabwo birasobanuka byose, kabone n'ubwo basubiye mu gihugu cyabo ariko byumvikane ko batakaje nyine umwanya wabo. Hama ibyo cya kinyamakuru cyo muri Congo gishinja rero kuba ngo hari ukwibasirwa kw'abakongomani byo ntabwo byari byavugwaho n'urwego na rumwe ngo bivuge yuko nyine ari igikorwa cyapanzwe, nubwo birumvikana abakongomani batabura ukundi babyita cyangwa se bivuga nk'ibijyanye no kwibasira nyine uburenganzira bwa muntu, kwibasira abakongomani n'ibindi n'ibindi. Tugaruke kuri iki kijyanye na FDLR nanone iki kivugwa ku butaka bwa Congo, aho leta ya Congo yavuze ko ari ngombwa kurandura FDLR binyuze mu biganiro, aho FDLR igomba kurambika intwaro hasi igasubizwa mu buzima busanzwe hanyuma agashyirwa mu kigo runaka hategerejwe ko u Rwanda rubakira cyangwa se bakajyanwa mu bihugu bindi bizemera kubakira. U Rwanda rwo rwanze kubakira. Ibi rero u Rwanda rwo ntabwo rubona ko ari ukuri. Olivier Nduhungirehe avuga yuko bitahuje n'amasezerano ya Washington uko ateganya ndetse ko ibi ngibi biteye kwibaza kwinshi. Yagize ati urukuta rwa X umukono w'iki cyiswe protocole hagati ya se ariwe guverinoma ya Congo, mungu wabo ariwe FDLR n'ingengabitekerezo ya jenoside ariwe mwuka mubi ntabwo byubahiriza na gato amasezerano ya Washington, ntaho abishingira kandi ku mpamvu yumvikana FDLR ikora itsembabwoko ntabwo ari muri ayo masezerano, ahubwo nibo bagamijwe cyangwa se ibyo by'ibiganiro ntabwo
amasezerano bigamije kuganira na FDL kuri itsembabwoko, ahubwo ikigamijwe ni FDL ahubwo igomba kurwanywa. Ama akomeza agira ati bityo rero ubu ni uburiganya bukabije bwa Kinshasa n'abakozi bayo, uburyo bwo gutinza kwa Kongo bwo kugerageza gukuraho inshingano zayo zibanze z'umutekano nk'uko bivugwa mu itegeko ry'imirimo rya CONOPS. Itegeko ryayo ry'imirimo OPOR ryagombaga kubahirizwa mu minsi igera mu gihe cy'iminsi 90 aricyo cyo gutsinda cyangwa se kurimbura FDLR. Mu gusoza ati ndibutsa ko kuva amasezerano ya Washington yashyirwaho umukono ku ya 4 Ukuboza 2025 guverinoma ya Kinshasa yakomeje gusa gushyigikira FDLR mu bya gisirikare, inyinshi muri izo mu by'ukuri zinjizwe mu gisirikare cyayo, ahubwo yihutisha nanone gahunda ya politike y'uyu mutwe w'ubwicanyi ishya mu maboko y'abanyapolitike bake bafite insano n'ubutegetsi bwa kera kandi batuye mu Burayi, cyane cyane Jean-Luc Habyarimana, Fabien Singaye, Thomas Nahimana na Tade Kwitonda. Mu gusoza itangazamakuru rivuga ko ubu bwoko bw'ibinyabutatu bubi ari ikintu kidashoboka. Patrick Muyaya we aje kuvuga kuri ibi ngibi yavuze byinshi, gusa ndiko mvuga kujya Patrick Muyaya nyihanganire gato. Kongo mu givuga yuko ifite gahunda yo gutsinda FDLR, mu gifite gahunda yo kurangiza FDLR ikibazo cyo kikarangira, ngo ku buryo nta mpamvu noneho yaba yumvikana u Rwanda rwakomeza kuba ku butaka bwa Kongo ikora y'intambara. Ubwo ngubwo noneho ngo FDLR niba baraziye kwamburwa intwaro zose imaze gusubizwa mu buzima busanzwe, it's a time nigiye ko ngo u Rwanda rugomba gucyura ingabo zarwo. Mu gihe ibyo biri gukorwa, Kongo ino kwitegura ko ishobora kwinjira mu ntambara itoroshye hagati yabo n'igihugu cy'u Rwanda. Umunsi wa tariki 30 na tariki 29 habaye umuhuro ukomeye cyane w'abasirikari n'abapolisi b'igihugu bahurira muri imwe muri position ikomeye cyangwa se commandement ya gisirikari, maze baganira ku bunyamwuga n'ubunyangamugayo bwa FARDC. Bamije ko FARDC bagomba kuba abantu bafite ibikoresho bifite gahunda cyangwa se bishoboye, bafite ubuyobozi bwiza, bafite n'ikinyabupfura ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bongera no kugaruka kuri bya bintu byo gukoresha telefone ku mirongo y'imbere ku rugamba, bavuga yuko bidakwiriye kugira ngo badahurwaho umwanzi akaba yabanyura muri humye akabagaho y'igitero yifashishije rya koranabuhanga rya telefone zigendanwa bafite. Bemeze yuko igisirikare cyo kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba kigomba kuba cyiteguye guhangana by'igihe kinini, kandi ibikoresho byose bigomba gutangirwa ku gihe kugira ngo bikoreshwe neza. Bisa nkaho FARDC bari kwitegura igitero gitoroshye cyo guhangana n'ingabo z'u Rwanda mu gihe FDLR baba bayirangije, u Rwanda rugakomeza kuba ku butaka bwa Kongo. Icyo gihe byaba bigaragaza neza cyane ko ngo u Rwanda rwari rwifuje gukomeza intambara, ari nacyo Kongo ivuze yuko itazigera yemera, izakoresha ibishoboka byose maze igahangana n'urwo ruhande rw'u Rwanda. Iba ariko leta Kongo ntabwo igeze ibyemeza ku mugaragaro, ahubwo icyabigaragaje cyangwa se igisa n'ikibigaragaza ni imyiteguro ikomeje gukorwa ku ruhande rwa leta Kongo, aho mu bice bitandukanye bya Kongo ari koherezwa abasirikare benshi n'ibikoresho, hakibazwa icyo bizamazwa mu gihe amahoro yabanyuze muri diplomasi. Ibi byose byerekana neza cyane ko kuzana ibikoresho, kuzana abasirikari, gukora inama za gisirikari hari uburyo bwo gutegura igitero gikomeye simusiga cyangwa se intambara ikomeye kuri 23 ndetse na RDF batazira kwa muri Kongo, kugira ngo bemeze yuko amahoro n'umutekano bibonetse. Ni mu gihe kandi amahanga ngasa naho ari nyuma ya Kongo, harimo igihugu cy'Ububiligi, Afrika y'Epfo, Angola, Amerika, bashyigikiye cyane cyane ko amahoro n'umutekano bigomba kuboneka mu buryo bumwe, bitagenda gutyo agakoreshwa izindi mbaraga kugira ngo ibyemeranijwe bigerweho. Tugaruke ku ruhande rwa leta Kongo, Patrick Muyaya na Hans Luni bagana itangazamakuru bavuze kuri ibya FDLR, basoza bemeza neza cyane ko imirwano ishoboka ku butaka bwa Kongo. Mwaramutse mwese, nishimiye kubakira muri gahunda. Iri joro dufite amahirwe yo kugaruka imbere yanyu hamwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga no kwihuza kw'akarere Bwana Floribert Yanzuluni, ariko kumwe natwe turagaruka ku iterambere ry'inzira y'amahoro. Ariko ijoro reka twibande cyane cyane ku kibazo cya FDLR, imbaraga zo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Mwumva bivugwa ko bamaze imyaka irenga 30 kandi babaye igihe kinini cyane. Minisitiri araza kwemeza byinshi uyu munsi. Twasinyanye nabo ko protokole y'imiterere ngenderwaho mu buryo bunoze bwo kugabanyaga imbaraga zabo ndetse no gushyira hasi intwaro dukurikije amasezerano ya Washington. Nizeye ko buri wese muri mwe
araza kubona igisubizo gikomeye cyane ku kibazo ashobora kuba yibaza ku bijyanye n'amasezerano ya Washington. Hanyuma turaza no kureba icyo CONOPS itekanya. Muribuka inyandiko ya CONOPS yakorewe i Rwanda yavugaga ku ruhande rumwe gukurwa kw'abasirikare b'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Congo, n'inyandiko nanone ivuga ku kibazo cyo guhashya FDLR mbere na mbere. Nuko rero muri iri joro muraza kumva kugira amahirwe yo kumva minisitiri w'iterambere no kwihuza kw'akarere ku bijyanye no gukemura iki kibazo cya FDLR, kandi turaza kwerekana inyandiko igaragaza ubumwe, kandi hari ibyo perezida w'igihugu yemeje ku bijyanye na gahunda zirambuye zigomba kugenderwaho. Ni ukumenya hagati rero yacu ko iki kibazo kimaze imyaka 30 gikoreshwa nk'urwitwazo rw'u Rwanda ngo tugabeho intambara y'ubugome. Ntabwo kikiri ikibazo gikwiriye guteza ibibazo byinshi, ahubwo kigomba gukemuka. Abanyarwanda bagomba gutahuka mu Rwanda, kujya mu Rwanda, ndetse bakava ku butaka bwa Repubulika ya Congo igasigara itekanye, ikagera ku iterambere. Nicyo cyerekezo cya Tshisekedi. Bwana Minisitiri uraho, nishimiye cyane kongera kukubona muri iyi gahunda. Mu by'ukuri turabakira uyu mugoroba kugira ngo ubashe kugira icyo tubwira urugendo muherutse gukora. Igihe nicyo gifite agaciro gakomeye cyane, ariko ikibazo nyamukuru tuzaza kuganiraho ni ikibazo cya FDLR n'iterambere ryagaragajwe na ONU. Ndagushimiye cyane, reka tuguhe umwanya ujye icyo dusobanurira uko byagenze, byatangiriye he, kandi nizihe ntambwe zikurikiraho. Urakoze cyane Minisitiri, urakoze inshuti yanjye, muvandimwe. Rero uyu munsi turimo kuvuga ku mihigo yafashwe na Congo mu rwego rw'amasezerano ya Washington. Tugiye kwemera ko bibaho hari ibikorwa twatangije gukora n'akamaro k'izi ngingo turi kugeraho, kuko twese murabizi ku ya kane Ukuboza ishize Repubulika ya Congo yasinye amasezerano y'amahoro muri Washington munsi y'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa Perezida Donald Trump ndetse n'u Rwanda. Amasezerano y'amahoro yari aherekejwe n'imihigo myinshi ituruka kuri bombi. Amasezerano araboneka igice kimwe mu byo muzi bishoboka ko CONOPS, igitekerezo, ibikorwa fatizo aho ubutegetsi bugomba gushyira imbaraga. Rero muri gahunda y'iyi CONOPS n'iyi mihigo twiyemeje, Congo n'u Rwanda, Congo yariyemeje n'u Rwanda ruriyemeza mbere na mbere gukura ingabo zabo ku butaka bwa Congo, kuva ku butaka bwose bwa Congo. Ibi nibyo bise ngo kuvana ingamba z'ubwirinzi zabo, kandi Congo ifite nayo kuba yiyemeje guhagarika ibikorwa by'inyeshyamba zo bw'abanyarwanda za FDLR kugeza tubagabanyirije imbaraga burundu, kandi ni nacyo u Rwanda ruvuga ko rushaka. Iterabwoba rero ryatewe na FDLR ugereranije n'u Rwanda ni rito cyane. Bityo rero uyu munsi twishimiye gutangaza, niyo mpamvu mumbabarire, ikiganiro cyacu kiragira icyo gitangazamo binyuze mu iterambere rikomeye muri iki gihe twagezeho. FDLR yo nyuma y'inzira ndende, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, baherutse gusinya amasezerano yo kuva mu bya gisirikari no gusubizwa mu buzima busanzwe, maze bagashyirwa ahantu runaka. Reka ngire icyo mvuga gato ku mateka ya FDLR, kuko ngiye kubafasha gusobanukirwa aho turi, turava he tukajya he. FDLR ni umutwe, umuryango w'abanyarwanda, umuryango w'inyeshyamba z'u Rwanda ukomoka mu matsinda y'abaturage b'abanyarwanda baje ari impunzi muri Congo kuva mu 1994 ndetse n'itsembabwoko ryabaye mu Rwanda, igihe ibihumbi amagana b'abanyarwanda bari barahungiye muri Burasirazuba bwa Congo. Tutabanje kuvuga ibintu birambuye, FDLR ni umutwe wavutse kubera ibi byose. Reka tuvuge ko bari mu buhungiro barinda abaturage b'abanyarwanda bahunze. Bityo rero FDLR yavutse mu mwaka wa 2000, mbabarire, mu mwaka wa 2000. Ibyo nabyo ni ingenzi cyane. Ni umuryango watangiye mu mwaka wa 2000, bumaze imyaka irenga 25. Rero mu rwego rw'amasezerano Washington ndetse n'ibi byemezo bya CONOPS, twari twiyemeje guca intege
no gushimangira neza ko ikibazo gituruka kuri FDLR kigomba kuba cyarangiye nk'uko u Rwanda rwakigaragaje guhashya FDLR mu buryo bubiri. Bumwe byaba binyuze mu buryo bwo kumenyekanisha cyangwa se kumvikana bagashyira mu bikorwa imbaraga ko bimeza kuva mu bya gisirikari. Nanone kandi ndashaka kuvuga cyane cyane kuri iki kibazo ibyago cyangwa se akaga FDLR iduteza twebwe muri Kongo. Twagiye dushyigikira kandi ngo dukomeza kwemeza ko ikibazo cya FDLR ari ikibazo gikomeye cyane. Bigaragara ko ari ugukoresha nabi u Rwanda rukoresha imvugo bashaka kuvuga ko twebwe dufashe FDLR. Iki kibazo ni uguhisha intego yabo ubwabo. Ubu barazwi ubugizi bwa nabi, biragaragara ko bafitanye isano, ubugizi bwa nabi bafitanye isano n'umutungo kamere wacu. Hari ibimenyetso byinshi. Igihe iki gitero gishya cyangwa se intambara badushoyeho yatangiraga, ndabyibuka ko u Rwanda rwabitangaje ko bazanye ingabo ku butaka bwa Kongo. Mbere gato iyi ntambara witangira, kwahoze ari ambasaderi, natekereza ko ari Bwana Karega, we ubwe yavuze ko iterabwoba rya FDLR ritigeze rirangizwa kandi ritigeze riterwa inkunga na Kongo, mbese nk'impamvu yo gufasha FDLR. Hanyuma rero haje intambara mu ntangiriro, aho u Rwanda rutubwira ruti twebwe ntabwo turi muri iyo ntambara. Gusa ibimenyetso bihagije byagaragaye yuko bari muri iyo ntambara. U Rwanda rwahinduye nanone umwanya warwo, maze none rusobanura ko kuba ku butaka bwa Kongo biterwa na FDLR. Rero ndashimangira ko jewe nka guverinoma ya Kongo dufite ikibazo gikomeye cyane cyo guhindura buno buryo bw'ibi bintu. Twiyemeje gushyira mu bikorwa ibisabwa byose byangombwa kuri FDLR kugira ngo FDLR ihagarare. Kandi rero mu bijyanye n'aya masezerano ya CONOPS hari icyiciro cyo kumenyekanisha gikurikirwa n'icyiciro cyo kugabanya imbaraga hakoreshejwe nanone imbaraga mu gihe baraba banzi. Kuva mu Kwakira k'umwaka, Kongo yatangiye icyiciro cya mbere cyo kumenyekanisha FDLR kigomba gushyira intwaro hasi. Babanje kubwira abaturage, byongeye kandi tubona umusanzu wa MONUSCO binyuze mu bikorwa byo gukora sensibilisation mu bice birimo FDLR, ngo abaturage babwire FDLR bitange ku bushake maze bashyire intwaro hasi. Ibyo bikaba rero birimo gusezererwa kw'abasirikari, kwamburwa intwaro zabo no gushyirwa ahantu runaka. Rero nk'umusaruro wazo mu kwezi kwa Werurwe gushize twari tugifite ibyangibyo twari twatangije, inzira ishyirwaho ry'ingabo zo ku butaka zo kurwana rero na FDLR mu gihe bari kwa banze. Hanyuma rero tubona za batayo na batayo zizashyizwe muri Walikare kugira zikora aka kazi, ngo tubarase nimba banze kwemera ku neza, tubarase baze ku mbaraga. Rero birumvikana ko turimo gutekereza gutanga umusanzu mu kwihutisha inzira yo gutuma abantu bitanga ku bushake. Ariko mu gihe twabikoraga twaga tunitegura nka leta gukoresha imbaraga za gisirikare nimba uburyo bwa politike bwanze. Rero haje kuganirwaho mu buryo bweruye uburyo iyi gahunda izagenda, uburyo abasirikari bazavanwa mu gisirikari, uburyo bazasezererwa, uburyo bazamburwa intwaro bakajyanwa ahantu runaka. Ni ngombwa kandi gusobanura neza ko ikibazo kivuka ari ikihe. Ese dufashe FDLR? Oya. Mu gihe cy'ibiganiro mu rwego rwo gukurikirana ibyagezweho nyuma y'uko amasezerano ya Washington ashyizwe umukono, dufite muri Kongo u Rwanda n'umuhuza wemewe ku kuba yabona niba FDLR koko bahari baterwa inkunga natwe n'ibindi. Rero hari uturere 6 mu majyaruguru no mu majyepfo ya Kivu, uturere 5 muri Kivu y'amajyaruguru n'agace kamwe ka Kivu y'amajyepfo abari aba FDLR babarizwamo. Rero ni ingenzi, ntabwo bihagije gupfa kuvuga gusa, ni ngombwa gusobanura neza uko ibintu byose bimeze. Uduce 6 twose, uduce 5 muri two tugenzurwa n'ingabo za Kongo, utundi tukagenzurwa n'ingabo z'u Rwanda bafatanyije 23. Rero izi ni zone enye muri Kivu y'amajyaruguru
na zone imwe muri Kivu Amajyepfo, kandi agace konyine kabarizwamo FDLR cyane twe tugiye nzura ni agace ko mu Kivu Amajyaruguru ka Walikale konyine. Niyo mpamvu twari twashyize ibikorwa bya gisirikari hariya muri Walikale. Urabyumva kuri agace twe tugenzura mu duce dutanu turi kumwe FDLR, uduce dutandatu turi mu ruhande rw'u Rwanda, kamwe gashoka iruhande rwacu. Rero ibiganiro za politike twagiranye na bariya byatumye hashyirwa umukono ku masezerano yemejwe na FDLR, kwemera kwamburwa intwaro ndetse no kujyanwa ahantu runaka binyuze mu byiciro bitatu. Igice cya mbere nk'uko bigaragara ni ingenzi, kuko tugomba gusobanura neza ko iyi protocol ifite ishingiro nyayo ridasanzwe mu masezerano ya Washington. Twasabye ku buryo bworoshye bw'iyi protocol kwaba mu masezerano ya Washington, cyangwa se kumvikana ko ari byo byakozwe mu bijyanye na CONOPS, igitekerezo cy'imikoranire. Icya kabiri, FDLR nayo yiyemeje, iyo ni ingingo y'ingenzi ku bijyanye no kureka kudahana, biyemeje kandi kugenzura ko bose nta muntu n'umwe mu barwanyi babo usigaye wakoze ibyaha agomba kugenda atabiryojwe. Bishobora gucirwa urubanza hakurikijwe wenda urwego rw'amategeko mpuzamahanga mu buryo buhagije, bwisanzure kugira ngo wenda baburanishwe. Nibyo rwose ibyo dufite mu ijambo ry'ibanze. Hanyuma dufite ibyo twiyemeje natwe ku bijyanye n'imihigo. FDLR yabanje kuyisobanura mu bikorwa byayo, yemera ko igomba kuzamurwa intwaro, hanyuma n'abasirikare bakira mu buzima busanzwe bagashyirwa ahantu runaka, hagakurikizaho icyiciro cya kabiri aricyo guhamagara rero buri wese tukamenya ibyaha yakoze. Ibi rero ni ibintu bemeye, gushyirwa ahantu runaka, uvanwa mu gihe gisirikare, hanyuma ikijyanye no kurindirwa umutekano kikitabwaho natwe, hanyuma inkambi bajyanwemo zikaba zizwi. Icyangombwa cye gikomeye cyane ni ukubona ko bashobora kuzemera. Bagerageje gusezererwa mu gisirikari, reka tuvuge ngo wenda bakaba nk'abakorerabushake bananiwe, kuko u Rwanda rwari rufite ubagaba b'ibitero, wenda bakaza kubarasa mu nkambi n'ahandi. Muri iki kibazo rero mumbabarire, iyi niyo ntego ya mbere. Iya kabiri rero ni gushobora kubizeza ko abasirikare basize mu gisirikari batazasubizwa mu gisirikare ku ngufu uko byagenda kose, zaba ari u Rwanda cyangwa se undi wari we wese akwisha amategeko mpuzamahanga. Ibi rero bivuga iki? Ni uko bagomba gushyirwa mu buzima busanzwe ku bushake, kandi twatekereje ko ibi ari ibintu byiza cyane bigomba gukorwa kandi byemewe mu isi yose. Mu cyiciro cya kabiri, FDLR kandi yiyemeje gusenya ingendo zabo mu buryo bwa burundu no kugaruka mu Rwanda. Ariko nanone hano muri iki cyiciro cya kabiri, reka tuvuge niba ushobora kuvuga utyo, ingingo ya mbere ni uko ikibazo cy'ubuhunzi gishobora kubonerwa igisubizo, kigomba gutekerezwaho. Ikibazo niba wibuke ko amateka nababwiye avuga inkomoko ya FDLR ni ku buhunzi. Ni ubuhunzi ku ntambara yashowe turagizemo uruhare. Ubwo buhunzi rero kimwe bwatumye FDLR ivuka. Hari amagana rero y'impunzi bari muri Burasirazuba bwa Kongo b'u Rwanda. Tubarirwa ubu ngubu byibura impunzi ijya hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 400. Rero byasobanuye neza, biragaragara ko rero niba igisubizo gishobora gushakwa kuboneka, hagomba kubanza harebwa igisubizo kuri izi mpunzi. Ko u Rwanda ruzongera kutubwira ko impunzi ziri muri Kongo uko zimaze kuvugwa ari abantu bashobora kuvuga ko ari aba FDLR. Gusa ibi ngibi ni ikibazo gikomeye. Ni ngombwa gusobanura ko igice cya gatatu muri bitatu ari u Rwanda na Kongo bagomba kuganira bafatanyije na HCR. Mu byumweru bike bishize, Minisitiri w'Intebe wungirije
n'umwe mu bashyize umukono ku masezerano y'ingenzi. Rero hagomba kwemerwa gucyurwa kw'izi mpunzi mu gihugu cyazo, hanyuma hakaboneka amakuru ku bijyanye n'uko ibintu bimeze. Reka tuvuge wenda umutekano, imiterere y'uburenganzira bwa muntu, u Rwanda rubemera kubakira mu buryo bumwe cyangwa se bafite umutekano, kandi ku bw'izo tugasaba n'akarere n'umuryango mpuzamahanga kuza kudufasha kwita kuri ibyo ngibyo, ku Rwanda rubakira neza mu mutekano kandi mu rwego rwo kubaha uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga. Turabyumva kandi natwe turabisobanukiwe neza ko ibi bintu bashobora kuba wenda batazabyemera neza 100%, ariko mu gihe runaka bazaba babyemeye, Kongo bizaba bihagije. Uko niko twahuje rero ubundi buryo bwemewe. Tuvuga ko niba ibisabwa bishyizwe mu bikorwa, barwanyi nabo badafite icyo batekereza wenda bijyanye no kurindirwa umutekano, u Rwanda ruzagira amahirwe yo kuba abantu bavanywe mu bikorwa bya gisirikari hanyuma bakazimurirwa iwabo nibabishaka. Icyifuzo cyacu ni kimwe gusa, ni uko batekereza ko ari uburyo bwo gukosora burundu amakosa yakozwe kuri FDLR, hanyuma bakavanwa mu bya gisirikari bagasubizwa mu Rwanda, cyangwa niba ibyo byanze wenda batakiriwe bakazareba ikindi gihugu cya gatatu bajyanwamo. Muri ibyo ngibyo buri bihugu byo muri Afurika cyangwa se ahandi byabyiteguye kwiyakirira bariya bantu. Ibi rero ni ibiganiro bishobora kuzakorwa. Ibi rero nabyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, kandi amaherezo kuri iki kibazo cy'ingenzi cya FDLR n'aya masezerano yashyizwe umukono na FDLR, ni uko tuzajya dukurikirana intambwe ku ntambwe y'uburyo abasirikare bagenda bavanwa mu gisirikare. Tuzafatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye bo mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga, n'abafatanyabikorwa mu za tekinike bafite ubunararibonye kuri icyo kibazo kugira ngo kirangire. Umukono ku kwizerwa kwa gahunda, ntakagira uvuga ibindi n'inzira ngo ya Kongo yakozwe n'abakongo hanyuma ngo bivugwe n'ibindi bitari byo. Oya, ahubwo agomba kubona nk'ibishyirwa mu bikorwa amasezerano yose ahagije yo gutuma amahoro aboneka, nk'uko mu mezi ashize twagiye tubigarukaho. Twagomba gukuraho burundu rero uru rwitwazo rw'u Rwanda. Uyu munsi ni ukuzana impinduka ikomeye yemeza ibitandukanye by'u Rwanda ruvuga, rukomeza kuvuga ko Kongo, igisirikare cya Kongo, perezida wa Kongo, mbese muri make leta ya Kongo yose ngo turi muri bariya. Oya, twe twiyemeje ahubwo inzira y'amahoro ya nyayo. Dufite ibyo twakoze, dufite ibyo turimo gukora, twe ni ukubahiriza ibyo twiyemeje. Impinduka rero ziracyari gihamya yuko ubwitange bwacu ari ingenzi cyane kuzana amahoro kuri inshuro, noneho no gushaka gukemura ikibazo mu buryo bwa burundu, cyane cyane dushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Turasaba rero gukurwaho k'urujijo no kuvanaho kw'ingabo z'u Rwanda ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero mu byo twifuza gusangiza namwe, aya ni amakuru y'ingenzi cyane twagomba kubaha, kandi ni ingenzi kurusha cyane ko abaturage ba Kongo bagomba kwisobanukirwa, bagomba kumva ko iyi gahunda ari iy'ukuri. Urakoze cyane Minisitiri, kubera ko usobanuye neza gahunda ihari. Ndibuka nanjye cyane nk'uko Minisitiri yabivuze, ibikorwa biri mu masezerano ya Washington, ku bantu babyifuza mwareba kuri page 25 havuga ko hagomba gukurikiranwa ibikorwa bigomba gukorwa. Ndifuza rero gukurikirana icyo Minisitiri yavuze ko yifuza kutwibutsa. Mu ntangiriro y'iki gikorwa, y'iki gitero u Rwanda rwaduteye, Abanyarwanda bakoresheje impamvu 3 z'ingenzi. Iya mbere batanze ngo nuko Repubulika ya Kongo ngo dukoresha imvugo z'urwango, ngo imvugo zisuzugura abatutsi, ijambo ryo kwibasira abanyamurenge. Ariko rwose hari ibintu bikomeye cyane byagiye bivugwa buri munsi. Urebye amagambo yagiye avugwa kuri televiziyo, Perezida wa Repubulika n'ikigo cy'itangazamakuru, hari ibintu twagiye tubibona
gusa bagiye bavuga ko abanyamurenge ari abantu bibasiriwe, nyamara abanyamurenge ni abakongomani. Perezida ubwo yavuze ko bamwe muri bo barwanira igihugu cyacu. Byongeye kandi bimwe bitangazamakuru byagiye bivuga ibyo ngibyo kuko biri mu buryo bumwe na bariya, gusa nta mvugo z'urwango zigiye zigaragara. Nubwo perezida w'u Rwanda yaba atarigeze ahabwa itegeko na rimwe ku muryango ari wose w'abakongomani, ni ukuvuga ko yemera ubwicanyi bw'abaturage bari munsi y'urwitwazo rwabo. Mwibuke ibyabaye muri Uvira byagaragazaga neza ibibi byabo bakoresha, aho bahatiye abanyamurenge kuva mu duce twabo babakurikire ku itegeko. Ingingo ya kabiri ngo ni ikibazo cy'impunzi. Nk'uko minisitiri yabivuze hano, hariho impunzi z'abanyarwanda muri Kongo kurusha impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda. Ndibuka ko nari nkiri kumwe na perezida wa Repubulika ya Addis Abeba, ari kumwe na Antonio Guterres, wavugaga ati perezida ko zose impamvu z'urwitwazo zatanzwe na perezida w'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu nama y'akarere yabivuze mbere. Twagiye muri komisiyo nkuru ku mpunzi i Geneve, aho twari dufite byumvikanweho mu nama y'ibihugu bitatu. Icyo gihe minisitiri w'intebe wungirije ari kumwe na mugenzi w'u Rwanda basinye amasezerano y'ibihugu bitatu yo guhererekanya izi mpunzi. Ariko utekereza ute ku kibazo cy'urugero rw'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda? Ushobora gukemurwa iyo u Rwanda cyakemurwa gute mu gihe u Rwanda rukomeje kurasa muri Kongo? Bakomeje kurasa ku butaka bwacu bitewe no gushaka ubusambo cyangwa se bitewe n'ibikorwa by'ubusambo. Rero biragoye cyane. Rero ibibazo bihari ni nk'ibyo ngibyo. Baravuga ngo FDLR. Ndatekereza ko byantunguye kandi bikambabaza cyane ubwo ambasaderi w'u Rwanda muri Kongo, ndashaka kusobanura neza cyane ibyo yavuze cyane cyane ibijyanye n'ibibazo bikomeye. Yagize ati ese nta nyungu Kongo ifite mu gutera FDLR? Ese FDLR na FARDC babakorana murasirazuba? Oya, ntibikunze kuvugwaho cyane. Kandi umusaruro w'ubufatanye bwiza butumwa ibisubizo bikomeza kubaho ikintu cyangwa se wenda bikaba nk'ihwari jumba. Akomeza agira ati impamvu nyamukuru, ndakwibutsa ko yabivugaga mu myaka myinshi ari hano mu biganiro avuga ku ngabo z'u Rwanda, ibikorwa birimo gukorwa ngo byakorwaga n'ingabo z'u Rwanda zo guhiga FDLR hano muri Kongo. Yabisobanuye neza cyane ko habaye imyaka myinshi yo guhiga FDLR kandi Kongo yari ibirimo. Niba rero ukurikirana ambasaderi w'u Rwanda hano muri Kongo ibyo yavugaga yuko rwose abasigaye ari bakeya. Ikibazo rero ni impamvu yo kwemera kwirengagiza ibyo ngibyo. Ni ukubera iki? Ni uko turi mu bikomeye byo kuzana ubundi buryo kwiregura butegurwa n'u Rwanda nk'urwitwazo, kandi bakavuga gukemura kino kibazo mu buryo bwa burundu, ari uburyo bwo gufata uburasirazuba bw'igihugu cyacu. Rero perezida wacu hari ibyo yavuze. Mu by'ukuri yavuze yuko abantu barenga ibihumbi bari ku butaka bwacu b'u Rwanda, kandi Julien Paluku yabivuze neza ko FDLR ubundi u Rwanda baruvugana amabuye y'agaciro. Iyi ni amabuye y'agaciro kuko nibwo buryo bakoresha kugira ngo baje amabuye y'agaciro muri Kongo. Iyo n'ingabitekerezo ahubwo yabo nabwo bakoresha bavuga ngo ingabitekerezo ya jenoside. Ubu rero tuvuze ko ingabo zaje ku butaka bwa Kongo bazavuga ngo hari ingabitekerezo ya jenoside. None se ubwo buryo bw'ingabitekerezo ya jenoside ni ubuhe? Ese ingabitekerezo ya jenoside ni uko ari kuturasa ibisasu? Ese ni uko ari kwica abaturage avuga ko ari kurengera? Ubwo buryo bwabo buhishwe mu bikorwa byo gukomeza kuba muri Burasirazuba bwa Kongo ni ibintu bikomeye cyane bwo gushaka gusahura. Mu by'ukuri uyu munsi amasezerano ya Washington yashyizweho umukono, kandi perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo ubwabo bari bahari. Semeje kwibaza impamvu z'urwitwazo zose zigomba kuvaho, hanyuma amahoro akaboneka hagendeye ku masezerano ya Carnops. Nk'uko rero bigaragara, kandi bigaragara neza cyane cyane nko guhiga FDLR, uduce dutanu twose tubarizwamo FDLR twose tugenzurwa n'u Rwanda.
kandi bakomeje kuba butaka bwacu. Rero igipimo cy'ibyo ngibyo tugomba gukora twebwe twagumye kugikora mu gace kamwe gusa. Iyi ni Congo isobanura uburyo bwo guhiga FDLR, bavuga yuko ngo bo nka Congo bagomba guhiga FDLR mu gace kamwe gusa kare, utundi duce twose turimo FDLR ngo tugenzurwa n'u Rwanda bavuga 23. None ubwo twitege ko kizakemuka kino kibazo. Mbwira kubyumva muri comment.